Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam ma soeur Maman Azad. Wa alaikum salam Soumaïa Saïd. Wa alaikum salam watukufu wa Jamalif. Wa alaikum salam Mama Luay. Wa alaikum salam El Jalamour. Watukufu wa Jamalif. Karombo Mwenyezi Mungu kumala nikao mlio mjuha wanon. Wa alaikum salam Mohamed Mana. Longue vie à vous inshallah. Bonne journée soit-il bihair. Watukufu na partage et message. Wakati kao karnao donjiyabanu pour rien. Shekar javanu dabubwalo zahamba zilo très important à Rizambi. Auka ze messages zombili zino message zijoka ou pique au wanaume. Ça va piquer les hommes. Wenju gwadjo hambe yoti kado mwalubutura mwaka ou defendo anawashi. Wa alaikum salam Samira Mohamed Ali. Watukufu wa Jamalif. Doomba Mwenyezi Mungu ya ukomala nikao domlio mjuha wanono gani wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalinike taufik na hikma na mvuu na suya hekudratillahi yaha. Ngaja iliye ikomala nikao domlio mjuha wanono ho hanzahi rabbal alamin. Haukaya mwanadamu shinutsihingu. Mwanadamu inumba ingoma fiti. Mwanadamu yojua urungu wa yamba uhakabala halala hafu kajajua. Hombeliana zedua yongio farudhi haukaya yongio njema haukaya yamba udoni astajib lakum. Yamba rimombe ngujuriwa. Hasonsi pia si wanadamu gasivanu gariyeshio garuonao rikana wenji makoko rikana wenji fami engwa uda hukawati. Mrujwa weshele mauti yeka mwanadamu hafiwani mwanzani hau hafiwani fami. Hau hafiwani mlikangu mjuu. Yudu wakati suwa kumori kweshele mauti. Shenu wakati mwanadamu ya hafa. Lo harma msuba ya dziwa wabira 3 jours wanrujwa umdiwaza. Yudu banu Mwenyezi Mungu nikambangu kuhangwa saha. Ui ni swati masaha. Watukufu wa Jamalif. Kena uzi ya kakaramba, baikenga watu kiwa wakozao ne realite ne verite. Oui, muhala gentillesse. Wa alaikum salam ma soeur Maman Nadia. Watukufu ngamjo haruma zeme sujet kaudo lonizo. Haukaya karna ulindra, karna parjo ulindra, shangarjo kaya ze sujet zinu ça va piquer tellement les hommes. Haukaswa na umiri renge mda, renge darari vishia. Wa alaikum salam Nasir Swali haurenda nai uwana shahar ikaramba duwana shahar duwana shahar haukaya mrumshe uimwana mshah tanke mwanamshi uimdzaza tanke mwanamshi uimrumsha tanke mwanamshi ikaramba mrumshe uimrikao yakao bidia wama yanziziwa. Wa alaikum salam Marimadi. Watukufu wa Jamalif wa Komor ngarjo harmaze sujet ikao dorlonizo. Wa alaikum salam Hadija Jalem. Yo so content, ya la we soif. Partagez le direct. Yo so content, yende mieux soif. Haukaya sikardu faria wanwari dunge wa oranzo wari dunge walake jamba wanrupia wakendasi. E watsonde asingwa jojo wariparu wabeka tsindawe. Wa alaikum salam maman Souvenir Saïd. Haumri ya commente poliment avec le respect abituram. Hunjianai, hauhambanai. Ye sujet ya mwando, inu sujet,
ya mwanamshahatu wa alaikum salam Hadija Yusuf ya mwanamshahatu ya mrumahe ya mranti gasina katra kajamnika talaka hazaya wanadaye naye hamranti katumbirilia mwanamme uo yoambilo au kaya yemrumshe katumona panda katra kajamona alaikum salam sule Ibrahim kajamona panda katra kajambirilia panda katra katsutundo wana nemrumshenge na wana wanidaye naye mwanamshe uo nge bloke hauke mrume kajamfungua mwanamshe unge harumatambo kaya yemrume katsumtunda katsutundo wana katsukila toa toalaka gajoja jorongoze makaliboshi ya wanaume banga rujoko usilamu watu yamba mrumshe kajulo loraha jani kwa toalaka shabanu ngabonungo nziro ikao si wanaume wakomole lizirenge anilizihalilia ya upiniswa na shahatu karna umbani nafasi lidurongoze makadhu wakangabo makadhu wambilo au watokilu waelewa gabo makavi wambilo ao na manaibu watokilu waelewa na yamba yekamrumeha harayatu watwalaka na ikatube mrumshe masurufu na ikatutunde mrumshe woyi mrufanya namna ile mrume woyi yekavyo ujwa hufungua yekavyo ujwa hunikatwalaka imakadhu walomanga la plupart ya haongo waharau toaze twalaka na bopanda katra mrume katubili ya mrumshe gajo ujari mabie ne realite ne verite. Est-ce qu'on doit usilamu? Donc mwambia nini makadhu mtitoze twalaka baada mrume katubili la mrumshe. Yo des sujets ya mwadu. Wohu jimdu fanao mewenji na sigara mbao haukanga zidumu ongizo wa mweti ya Faransa. Sujet ya vidi. Sujet ya vidi. Et sujet ya vidi oisha babi cinema haukanga mumjuo gamumjuo shababi woyi wemrunda misha cinema yabogani mwabia ukati simweleza shu binadamu simweleza shiunanya timpara en privé timkonseye katsukiri nganjoni mwambie message ye message njo mwambie do wono ukaya ngujo hausu ya ntahe shangu jo ukaya ntina umwazan tsumria oui gamjuo kuwana washungo uwai j'ai pas refusé. Cha. Gamanzonja ukaya vanuye sujet ya mwando gamjo kurunguzana wana washe. Harume sujet yo. Haukango no mrumshe ngono ke mrume wenge na wana. Ye mrume wiharanse mrumshe. Habili ya muharenge mrume wala hamhalilia ngono kawo mrume. What's mrume? Ye sujet ya vili woi mwanama mwanzani wangu. Ikao timpara timweleza. Hakaudo tabishe mrumshe. Hado déranger mrumshe, hado insulter mrumshe, hado traiter mrumshe, hendi hata waye zembia kaude dem mrumsha ya kende hata kaumua kaumrema hamtolea twala ka direct hamfungua hendeza banda hendeza hewa vili ngongoza 3 mois 4 mois 5 mois hata idaivil na bala hatu watwala kanraro zetwala kaizo apare mwana mahe hamnikazo hendeza ola mwana mshatwa stamili panda ye 3 mois, idaivil, habakisharma 4 mois, 5 mois, ngwendo, hahunru manamme, ya janumeni, habangu mazo. Ula manam shohat, ula di anike mrumahe, ula makilta siwamando, idi anike mrumahe makilta siwamando, amnika makilta siwamando, ula mrume sinema, weimanzani wangu ikanga mfanyo expe ni mrongoze banu na mikanga mrongonga mjongo heli minanzao haukaka na ushida nifanya hata mbanrongo hadungu ye kupluyo utabisho mwanamshe uo haribade mwanamshe hasa halolwa yambie mrume ya mfungu ya jaureje ne mpata kwa abjoja jeli mrongoze haukati simwambia memfasa fasi simweleza botula ula de mrumsha hangu mzaza wana hangu n'importe quoi ukamfungwa urende bo cinema yedeze sujets zombili watukufu wa jamalifu garijao harma yesuji ya mwado yesuji ya mwado gartusho wanrwa umeikao haukanga mrogozo mwanamme tsoi mwanamme wei halola mwanamshe
hazaya wanawane daene mrumshahe mrumshahe diamnika makirtasi yamfanyia maisha setadiri hamtowe mabungu tarjo mwambiani hamtowe mabungu ikaramba mabungu yotsi mabungu dokaya haini mrula prepare hatu suwana umeraja hunu Faransa rabiraho barinira haja hawura tukana makirtasi ikaramba maungu setadiri hukaulala nziani hukahuberjewa ikango berjewa waulala wakulala wakati wanzao wakuyele wakati wanzao wakuli wakati wanzao winasima atmanu alaikum salam wakuvaya baada kutufanya hazao kutina rongo zao za uvaya izengo ikaudo uvenzao shawa uvaya hatambu na mashaka mja mtole maungunu anrosha hanyu wamtoa ni harma mizeri na uberjewa mja mtoze grif mkansa warendanai mjomba wai halula mwanamshe mrumshahe hazawana daenae wa alaikum salam masor mamaniza bande hazawana daenae wanawane hainshi dene mrumshahe problem ya kaujamani dene mrumshahe hasibabu hawara sinema na mwishi hasibabu hawara sinema mwanamme wai bande haenshi mahaminji daene mrumshe wazaya wanawane wa alaikum salam masor manabahati bande wazaya wanawane yemrumshe kama gonma usiku hahungu foto la hawazi la mwana mshe harme telefone mrumma na video ya uchanfu na conversation ya kibizarre mrumshe kaula mwana mshe mraji na jwamba ukanga mrengoni partage gamrengoni tsambaze gamrengoni mbenue mwana mshola hanja hikma na rohonku haonesa ya ukaya nowe mwana mshe hamadami mrumangu surdi ya mdragi ketsubi de rege mafoto nini ya partage hauni rege mafoto nini ya tsambazi hambie mrumah ya ukaya mafoto ya lo yabo ne conversation fantôme tsiwono fanya uzime baulisa ni mrumshaho tsiwono banda tsiwono ntsuta njenzi wanetsena walanga mhabio zima ba jonkinisha mrumrajina yaoni ya rege ya publier na mrumshaho twanza ni publier boom mwana mafazak izaf kala alolowem wakatila ula mrumme oui des hommes parada Maria je te numéro hangu vanu anugo juko participer ma appel tu vas le prendre watukof wakati le mrumme habeya habia ufiye telefone hangu ndo c'est vrai yekalo ufiye telefone Shamnyezi mwa kanza mwene sokaya sima kaliboshi la plupart tous wanaume hambia uzime uharaya harenge telefoni haizime mafoto yale ya uchamfu ula mwanamme baada mrumshahe hazimi ya mafoto ya uchamfu hajihunru waye ye fikira ya hahe izu yafanya hino hambia mrumshe karangule unga mondo zangu haukaya hufuye telefoni yangu baliga wanaume makaseti watunata imani wambaza ya wanawane ne mrumshe huo yahuni kama kertasi yahutowe maungu yatunga ulo manadamu mwaka kloshar haukaya yekambu katina volala mrungu hebergewa uosa wana kloshar narikubale mbaviyo siri hebergewa lusuna mbavanu vaulala rilala halera rijuswa halera rutsojwa uyele wakatiranzao rutsojwa hule wakatiranzao rutsojwa unjomandani wakatiranzao yabongi hamasi makloshar haukaya kutina mbavanu vaho ulo tranquille wakatile mwanamme ola ezatsonga ndizo mwanamme haroha ratsimrumshe na wanawane haroha hendeza wakababiri harumwa mezi na mezi haparani mwanamshe mwanamshe ola ndiso menase ola mrumshe hadiso mdeya na umtsuna mrumsha wangu gudo mrumshe mwamboka yeshia mrumaho kana ujayihutena Sirenge c'est vrai kajaja mrumshe katuje mrumahe halola Allahu alam katuzijua shado ukaya hado parane mwanamshe woyo mtsuna na umenase na mterorize mwanamshe hamada wetapa ant kutsola ke mrumme uo haranti wana mrumshe haranti mrumme ani mrumshe na wanahendeza goji kontsukaya wowo ngujohanza
guju hanzaba sabada ngwanzo cha hutsunjie hudi waza ukaye mafoto yaho ani wewe wampara katujwa wedi ya hunde mafoto yaho wazaruma telefona utsindawe katujwa ukakaja huona suraya wakati kado wampara shanga jwamba wondawe tapa ant shahu wonu ukaya gojo ude mwana mshibani hao ye mrumahi ya mretiza wanawane ya mretiza wanawane ya ruhaye dazahi mwana mshengo jihada ya ukawenga we mahadani ngojo kwanziwa gunu damu ya hahe ya iransi ye damu ya hahe ya iransi iwana hahe ya waransi dazahi girambe wewe badinga wana washo vrema bizari wana shohangu mlati wana mruma wangu haja hambianga mwanzo haransi mrumshahe no wana bavuni wadahoni haja hahudrage hukubali kamjankilidi ngwahi badi ukaya nga mwanzo mdohunga 20 euro na 30 euro badi kanga mwanzao mdorengwa mohelo motoni kwa 20 euro na 30 euro zote kwa jinabo deja nga muzao shika urumrum meuluna mrumshe ulona na wana haja hamba nguhanzo badi kangwa nzu ya hunikemba hingwa lale nawe zote kwa jina wendo wafanye zina ulani shika ngure ngumrum meuluna wana ya jamba nguhanzo wallahi wangu kwa tumanzani wao izo wanza ngwanzuze ezungu zanyu ngwanzwa mprofiteni hauka wanwa umehamada wao kwa shidwa stahamili haruma dola ye bazi hao wakensi haruma wa profite walaika watulala nao hauka ya mrume la prepare hatu hukansi ubiduka ne mahaba ya hone mrumsha hono wana wawona ya ukaya gamdote mrumshe no wana dawe ide ani désolé gamukalima banongwa jabala kuchanfu mais je le dis banu haini mri ya lola uwange nambanu kwamba mbwiwi ohari haina mrumme ya lola mrumshe uwa mbwiwi ya wala ohari c'est-à-dire uwa mri ya wala haini wakati anzu ya lengu johula shaka nino anwa hanyu nuwana hanyu mrugo no kaya je suis dégoûté je vais aller goûter à côté ya uwo ikao natulala nae gamambio emana mshewi ya ukaya emrumshewei hahundu mafoto ya hawazi ya hao yeti hao Allahu alam shanja imani hayazimi kaja ya garde haya efase haukangono ya ukaya we bwana mshebani haibaika gorongwe mrumahi hayazimi vahongo trouve le kilo et le courage mwana mshamanda we ujodo de ya mzaza wana ujodo mdeya umpara umenase wumterorize urabe mruma hokatutsa izu yarende mrumshedi zajuja kurede garanzura mbiye mafundi walo faransa banu rwambie realite ne verite hauka wijua hanyu mkansi hanrabo hauka ya mkansi juma uprofita hauka izo profi mwana mshengula hula jambe mruma hangu hanransi ani katsuni birilia panda 4 panda 5 panda 3 yefundola go hoja uhunero zudre hamda zudre primo ngumtsa honrushe gutsa honrushe abantu yondo ngonziro horenga fuvu hamandilo ni jeni hufunguwe yabo kati jasrenge mruma ho tijatsi hufungwa mimi kavi yabo do jabidi unibuliye ne mpokto kwa garma biaoni gajo mfumbuani auke mwana msho hatu woi hambia makadhi hambia na mamufti makadhi dahate kadhi ya mumbiza hamdemanda mokanga njomenyendo la iyo shangu ngamgojodoni bulia haukaba numi uhanza n'importe quoi na mdojo kabanu hojabanu inusitara Lojoju arka uhema vayu madelenka jendo mvumbuani. Shaga mnoka oti Malaysia, oti mastehi. Hauka maudu roza ya katsonzo wanatu jodo mbabaho haka mjewili. Ibwana wei hanatse mrumshe. Panda 4 abasagasina mahamine. Kajambirilia. Katsubirlo wana. Katsutundo wana. Katsutunde mrumshe. Deja mahamine. Nabongwa enshiyo mjimzima. Ngwa mjimzima. Shemru msheka japaro mwona heledito. Ya latif. Kajaparo mwona heledito. Kaya hazimi hakatu. Neema nakaula nsemru mshea ruhoda honi edeza hekatsumni katolaka. Yemru mshea parsa mafoto ya uchamfu. Na video za uchamfu. Habi yemru meukaya zinu kazirendo ya zima.
ya mwanamshi da kauna ngi mafoto ya ziwe mrumme hare mrumshi hanjarbe telefoni yae nguro hwende za ya latif telefoni mafiti conversation fantôme guturuko wana edamu yae maudo wana wambiukati mbaba hatu ya jodo hamba hajau haujao sharahani wa baba wana hanu mawaranti ujamparsa ni monjano dumika ni kurekso mremani makode kamna uyelewa omremani himu kamna uparojuelewa haukanga wana ikangwa judum dungano mkorijeni monziani mbabango doazu kama udugujo kamrumdu hazi kakushindi wajuha ye mwanaho ibidi maudu ya jahu sitir ye bwana wei hanatsemru mshahe panda katra watina unikatwalaka ye mwana mshewoi hamtsaha hata hemrumme hamrumia wangu harumo mji harumo wanzani harumo anadamu ntipia yeka kutura jeinike zetwalaka nliberehe badendo ngwe nunyangu yeka kutura jeinike zetwalaka nliberehe kajareponde hamrumia rangu wakati wa doeza ya tumona na mangaliru wa mandiyo mwanamsho ulona wanawane ikaw ya tuparulolwa lekalbo shilinde ila mlola ya mnika ya mfanya tuskilfo mwanamshida mnika maisha mwanamwe ya jia mreti tsasilona katra mwanamsho enda ya uneka vikaudi ya wambiza ya mbia kadhi ya ukemru mahangu haniransi gasina 2 ans yenda atamambia kadhi mru mahangu atabasaka jaja nsujo mbanu velia nsujo atambanu ganyumenia boka ni libere mimi ye kadhi ngujo libere shade kemzade hende halala naye subhanallah kujo hunga mafundu waju bamtura mude mufti ulo Faransa banitura mude mufti ulo Faransa tula muda uranguza rogoza kupruhado zamba vumarende hama kaliboshi manzuwa nasho hatu mduara ngamwatsunjia vumarende hama kaliboshi manzuwa mduwa nasho hatu mduatsunjia alafu ya kwa tula muda ulo mufti ba tula muda uwambo nyinyi kamna haba ukanga nina mzanza uzanguoni na waje mzima bana jambi ukamido tsawa luwash mido hafili hanao Onjoma za luo deja na zunjeni mlole. Luo deja loroni yangu. Lona idokaya sema famu. Watina unafiki watina ufanya ushonga. Shari mwana washwa kujabanu pia. Wako unipara wanabia zetabu zao. Kabati mzima josipitabi ukaya. Turamuha paro nangalia shikalite. Turamuha paro nabia mnakali masu nafiki. Jame. Yabu minjazulu amadeli nyunji mwazulu. Wanashwatu wenjika wanroma hawa waranti. Zedola kazi tuendelea kwa tukiro wanikatwalaka shondi wabakimo halizo wanzao nono ntina mfungua alafunye miji gani maresponsable nyifami gani maresponsable wanawashi wenji wa jeshio wanromaha wenda zao wahansi ya ukaya na mfungua sevre wa usilamu wonesa ya ukaya mrumshi ya tuni kwa talaka wokalolo ibu wanatsemrumsha upanda katra kutumnika masurufu kutumbirilia kutumnika mbaru ya hala kutinata mbarugo uifanya uyala tif ya woyondo la hingri ya mrumshi wa maudu ya subilwa gena bezu ya soulagement gena bezu ya modu gena bezu ya consolation izo pia katuzipalisa alafunyi mijiga ni madhamana ukaga mchu wao walaikum salam masol mwanalulu ya latif garambia unyi wanaume mlo Faransa vanu ika umrege ponzi mzingara kamtsukirmani kwa nashwa kutwalaka na nika mtsuani kama surufu kamtsua vilimia kamtsua anza na mwalibere mretsesi bakamyani na mwalibere bakati na tamana ukaya harumana washe haruma jana 50% ya wanawashe wamba umaha wende zao wadungu ushonga mwenzianihu wadungu watoto wa nyumeni wadungu wanashwa janyumeni warantu wangu shahongu wa magaleri harikwa tuwanika twaraka na bukwa tuwanika masurufu mrumshe masurufu mrumshe bidu manzi mrumshe bidu mladie mrumshe bidu mtukuzi ibidu tundo wana kamtuzi tunda alafunyi mafundu wenji gamambila wezo kamtukili maelewa ni mafundi wenji gamambila wezo kamtunjata imani ni mafundi wenji gamzijoka nga wanashwa atwalu haruma galera rumetsinu wanawashe wenji watu liberewa wanromaha wa waranti wede zao kwa tuwa kalkule kwa tuwa tunda waranti na wana woruma fungwe mrumsha tumfungua n'importe quoi ye devoir yamru mehingle devoir yamru metsuduka ka atlen fungo ye dezahe
Mshenge na besoin soulagement, mshenge na besoin banriale, mshenge na besoin accompagnement, mshenge na besoin encadrement. Ils ont tipi angizo. Je suis un homme à comment dire les casses de ma méchant. Ils sont des chipus wana shohat on doit rigoler na chemin wana même étranger. Au comme on est étranger, il y a différence de cas au ma catholique par exemple. Je suis un homme même étranger la plupart ya au jua mahaba. Par rapport à nous, au jua. Au jua do kaya ngwajo bible wana shohat zefikira. Wa wamenye wa watu harmedini wodo uziro ulio. Shika mahaba na soulagement na makalima mema ya wahea nao. Haukaya mimi tiwa hiti ya gute. Désolé. Nyezi munakisame wakati yenshida mina mzungu panda ena hananziza tuone difference. Shado ukaya okwa jibi hana wanashohatu wakumuru ujwa upia ujwa mahaba ujwa nyanzo. Yode difference. Sheka makalima mema owajeni rawanaume rawanawashe wa ujua. Yode tsonga wanasho hatu la prepare hao wajua wadungu wajeni. Des comportements de l'on yesu wanaume wa Komor. Haukada si wanaume gabando jombo ka hatu wanawashe kajaharaya. Sa mwanamshi kado fungua. Mwanamshi yo fungulwa. Yabogamdo goze mjomba woi. Emdumsha honga sina 4 mahamine kujambirilia. Kujatundu wana. Kujataho wana watumbi. Emdumshi hahurumia wana. Harumo mji. Harumo tout ce qu'il faut. Ili yaji a demandé. Ili unfungu mlibere. Da mahamine waeche. C'est beaucoup. Mdumshi ulona wana ulona ulezi. Ba ike 3 mois. C'est beaucoup. 3 mois waeche. Ranti. Jusa. Arrête. Tu vas tomber. Viens manger. Viens ma fille. Namangalie. Che kambadangeye. Yo kanamba itli sohoda honi. Gerambe 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup. Finalement, madame show yabira harma makavi. Yabira manani otipia. Yabira somwe mafundi. Kuna ujua ulolo. 4 ans za kamilibo mafundi makalboshi. Haukani makalboshi. Mafundi makalboshi ni mafundi wabala uchafu. Haukangwa wenji. Ntu hufungwa nganjo hufungwa shagojo. Gojo nibulia. Vanu tsikatsu humbizane mjomba na shabanu wemwema. Hawe mwema swafi. Amjo hufungua. Amjo ngaze dhamana. Neze responsabilite. Nuhunikeze toalaka. Mimi na humbiza. Gojo nibulia. Ya Rabbi. Imwana mshawaye kakra ya ifanya hahimilia mafundi. Watimizi wane. Ya wambiza. Nafundi kao hamtsaha conseil. Haini mzima mwambiyabo kutuamba. Shabanu wemwema. Shabanu wemwema. Ya Latif. Vanue ujisa. Gamjure ngaze dhamana hizo. Shabo gojo nibuliandwe jano. Ya Rabbi. Tura muharandi hamufte. Izo dizo mjodo hamba. Haukanganyima incapable. Gamludi mwabiganyima incapable. Mwanamshi yashida fanya 1 an. Yashida fanya 2 ans. Yashida fanya 8 mois. Watsina hatamba nouvelle ya hemrumahi. Watsina hatamba telefoni tsoka haparo wana. Wallahi bo mafundi gamla tuwakati hindri ya wana nyifami za hayo. Izo makabidi mfanya hindri s'il vous plaît. Na mfungu mzade uo ya jitahi. Na nyanyi wanawashe. Nuna tutuna mrume hajahimili ya mrube za humbulie mabaja. Maderenga ini ya hao. Na ujuke mrume ulange na mrumshenge na wana. Mru hungalo kuraji mru parongwa shawa mrume wadea. Bahari mrume henga wadone mrume hao. Nika monata haya. Hunga bonade mwala hitima. Wii tirenge mrume hongo jukufanya ya Latif. Hukubalika hufanya zina. Huzi accepte. Gupara mwenye mrume udomdea. Na mpashao. Na mtozadab. C'est ça. Il y a des solutions. Nyezi mgunamnike sitara. Nyuanao makomor. Luhameti ya Faransa. Heni utodo ene mrumsha. Yalawa yendeza. Na nike mrumi na mwanike zetwala kaza hao. Mreze za sinema zahani. Ganyi honga mtungo utida shonga. Na urengando washi bavuni na mabavuni.
wanrosha hanyu wake wa uchuma lahoni kamtsua tunda ndo abe ntina umfungua n'importe quoi butira wahingi ntinjia buhari de makadini mamufti ngo wafwe mashishiyo ne mato owinjwa ha wazulu kwa tuone realite ne verite galau harmo pande où pande galau parce que c'est vraiment c'est dur mutundona washe winjwa hango wa uchuma la honda wana wanrome wendeza kwa tuwa para kwa tuwa tunda kwa jikikiyo ebanu kamjajikiki wakati kana banu odzuru wa mrumshe odzuru wa mwana mshe gujuka tulamuhansa hatunda tulamugena mru etulamuhalola emrumshi yamlola hamana dena tulamusabari mwana mshe yemrumi abangu jahulole par exemple mtunde hazaya ika hazange na wana ngudo ngalo wana eka katwanga lo wana subutwambo ka wetsi mrumme haukaya uo wazado na yomando ni kutsuma ngadi ya kutsumtunda gerambe mimi maudu wa onjuza dami nawe o wana watu ende kutswafili hanao yabole kuna uja jonlo le jonzinga mani na mreta sinema mduka marealisti ndimande zaki zanyu bwana shahada rambie mafundi méfiez-vous là nous kazani jumelle il y a deux moments gardons tsabazan armé réseau il y a deux moments gardons vous bwana armé réseau comme tu que ma toi c'est toi là kazona soit ba do ngome waranti gamtsongo demande Burundi gamjorenga ze riski ni ufunguwe mimi mikavi shago jodoni bulia gamjorenga ze riski ni ufunguwe mikavi shago gamjongo kamrohangu gamjokada mimi nawe gamjodo jayabo n'importe quoi. Alijahar monsieur Javidi ça va se savoir dasi haunda nyibo makalbo shiyashonga kanomba ni nafasi ni wanaume ikaunga mzirenda ona mkia maze kumateni mjamdoride ya mais on s'en bat les couilles quand on m'a bien réalité yinunga mjo hoso ni mawe manzani wangu message Javidi c'est un frère à moi manzani wangu comme ça si uhadi swenge hunu Marseille message Javidi emana njoba ni mlongo zengu simpara shiunanya simweleza sirenge 1 mois 2 mois juma umweleza na umnimkonseye kajakili anaelewa sede hata simpara tifanya conference ya hedena ya lole mrumsha wa alaikum salam Asia kajakili yaelewa ezajili nezifanyishi hao ngepre ya menye yendola hemto alakawa ngamjobanu njeni mrongozi na mekati jabanu gamurongozo labo ujoka gamujongo njuo wallahi daike mifenya shanga njutimizi ekahunjilia he message nous parce que tu urongoza e message nous e message nous bwa tukufu oyi mwanamme alola mwanamshe alole mwanamshe uo waenshi wazaya wana waenshi hunu Marseille hakawye yewunyeshi hunu Marseille mwanamme emrumshega hunu Marseille hakajuma wemrumma ayemrumsha ngabo usuku ya wemrumsha hani paramasi sende hakawo mazani wangu uhenda yabo tsilitsi mweleza sepa normali mrumshe kaulo wa banunga wo yabo ngo huni ko makirtasi ngo jukaunga makirtasi ungawe done mrumshabo tsu henda tagena blososa ukakana bloses mrumshe kaulo wa c'est normal ni wana shatu comme tu penses kututu ndeke mrumshe vanu mrume wengu ngurengoze falasi kaza hena usiku hanu havuriza kamtselo kaona wanaume watona d'élection haina mrulo bourré et wakati ka halewe kanopa jikosa shida contre les yafanya shaga mzo ya mdoshi ya mavushe mai hakavushe la mvinyo lo umukanai mimi mrumvulamsi manamshe njajo shida ni stamilida mina même pas quelques centimètres ndomusha yorongo wa hokamtso jorabi haina mrumvuramsi nsujorabi woma namshangela bi mwanamme chansujua zesubira za wana washo walolo no andukangwa vurao lejani no lejani watoshida wa anwakoshida wa assume le vushella je sais pas gamjo c'est simweleza simrongoza simwambe okanga moshele siku ya mlola sikaya busiku akaulolana sijazangu halafu
Epelodio waja wanjarma mharbe atui yekala wemru mshe yekala urememru mshe hata hawemru mshe na wemru mshe ngena wana waili baada hambi yani kemru mshe twalaka baada hani kemru mshe twalaka mnika twalaka nrao ntina kahamba halewe hakalewe haukajalewa shabanda hukahulewe hutuwa twalaka hujo yenswabili au yenswararu baada mvinyo yizunguha ujoja utsahesama kajende ya tsahasama baada hatuwazi la twalaka nswabili ajarenge mbaizangu zahende zahe yabuna rambi halewa katato ya twazi twalaka sha ebo ya zunguha ya ukautoa ukaudarengeze ngo urende edarengeze ngo endeza zila pia hadisinga mwijuu ezijilio finalement hendi hafanya simwa asetuma awetuma watsina utunde mrumshana wala samnika twalaka wala deja sazi accepte mwana mshola habaki Nyezi Mungu hambulia mrumme na mrumme hamlola wa mrunda mitsena hambula mrumme hamlola mrumme hamlola ola waja wafanye shughuli anu wafanya mna mashughuli yosi katsende tena bahate mwanzano wangu hakani mani ya baada tseda mashughuli yo n'importe quoi golo tsimrumshi yahunika maisha golo tsimrumshi yahunika maisha yahufanyavi wa mranti uko umwa finalement humnika twalaka nraro huendeza ngojo udojira trapi udo habari gwa si wanzano hutsede harmendo ya erende haukawedu akamui haifede arrête de m'appeler hey wedu akamui finalement rende harmailando la hamlola madame sola halola wesh ula mjomba handi sangoma handi sopare mwana msheyo mdeya handi sopara bwana harisi menase yem terrorize wanambi ya tipara ola tsibaranza cinema zia da ola shikashaho hushiranti shikashaho kaushiwa shikashaho kaushandibu ulede mzazaho wana ulede hunika tasitena hujatsena hukaumua humbi urawedeza umikatolaka nrao olye ya upanse wambe hukahulewe kujabenza setolaka shonde hulengeze ngomedeza wabiri utumwa komsa kujamtunda yida ibili haungumrume hamlola hukaujua ndasina daru masu abagolongo para mderange butura yutamfera sende simtsahari kan siamata blorond simweneza ubinadamu ranti non vanula lulema emdumshangu shabotiramo kena ukiri vaukaya limi gamanzololo wanangu gwanzololo wanaho bwejingo ikaukanza ulolo wanaho julu ngimdumshahudumua banumdumsheka humu na ulado ulelo yekemdumshahu humfunze koti na wodi abidia bahari wodi abidia hamse gujeshda ya hamse mwana finalement hanabia botula ntina uzia timpake mjomba holande hedezai tila jemru mshango tambie mrumshe tambia na bwana harusi tabantuka hambaka na uzia ngujo zia shari mpaka uhuto wao hendeza mwana mshamba tula mungani mwanzo gamanje mrumahangu yanlola au kemrumahangu imswalihina mrumahangu yetimlevi mrumangu ikatina comportement ye bwana usiku wa jana tihadisida mina yo telefoni timwambia timweleza hana babotula ntina uzia sabe kanti banga njo hurongoza haruma réseaux sociaux botula utini vubwetsa banjo vumbwa tu vas me faire quoi surongoza shubinadamu winju wa le boulevard national ngwazi jua ngwajo mjua ngwajo mrambua yudemani na jani mrongoza nimwambie ya ukaye sinema ge incapable yeti mrumme kaleme mrumme kabihi mrumshe shikashaho ushibadingo majitu ya janyu ya hujilia ngwanzu ya rente mrumahe ya jia hurenge no botira banaba deja timfungwa tola kanrabu shabanda halolo ngujujwa ya mtu wanroje n'importe quoi gena bezo ya mru ya ulo cinema alafunga muhambio rente batania rente cinema ya haukaya ya mrume ya mlola wakatsuhuria shengu jirespecte Isufu Muzda t'inquiète pas gamjuka yo wakato wa hangu
Ohuja, Gawajoka beaucoup de jumelles. Même actuellement, si qu'elles soient jumelles, Gamangali wa comment je roule, comment je fonctionne. Na ngamrudi mwambia ni gami na mruni mwenzao, ya nanzao. Ya bozo mtutata za gami na mruni mwenzao, ya nanzao. Chaze fami kwa ti konta. Na bon tina ujo fanya ujo na min tina uze mahabani tsanziwa. C'est quelque chose. Heni ya hunda mru ya bangu anzo mru himidia. Benti nuze nongo gizonziro. T'inquiète pas. Wakato hango hija. Gamjo rambo okaya. Je serai l'homme parfait qui va respecter sa femme et toutes les femmes. Parce que gamjo katsiza l'homme de zango mrumshi. Izo litabishu o wana shahat. Nuandwa shahat. Izo gamjo kutia shar o wazazi walizai. Watukufu. Gamwambie mjomba woi. Nildini mwambie nro. Ya ilewu. Ya tohitswani. Ya ukanazie. Eka hu kontinye. Mide mwanyanyu. Ti hueleza en privé. Ti hupara. Mezi na mezi. Hata wabili ma. Kutuzia. Kutuyelewa. Kuturambua. Tijanje nuhurongozi. Tijanje nuhurongozi. Ranse mrumshe ubaka na uparo hutsawa baiko de mbaba huwa nae. Rahane mrume ya mlola. Mrume ya mlola uonge tranquili. Mrume ya mlola uwe isilamu. Au kekaramba isilamu. Wata uwe isilamu. Shawe iti mlevi. Yeti bandi. Katufanya mafiti. Mge tranquili. Mrume msirini. Mrume adabi. Katuhuria. Haukanga mujunga mumjuo. Hajoshida ya huwe. Shaka tsona kayo normal. Zia. Zia. S'il vous plaît. Ransem rum mtwala kao ya vivia ampe. Ransem mtwala kao ya nshile mrumahe. Mrumahe ye tranquili. Mrumahe manadamu ikauvri manadamu piangwa mjuao. Ye mruwa mabangwe. Gasi desina a chaque fois boulevard nationali. Suka desina wa heshinwa. Weongo jundu ya ukaya. Banda gore moze maji. No. Gamanzonoje. Kuna uja urejei. Haukaya usahumnika tola kanraru. Bada humnika tola kanraru. Kana uja uratse mrumahe bangu maanzo. Mrumahe nguanzo wana. Ngumanzo. Umsika uhambi ya bo cinema. Gamriliti na nabe o cinema. Haukale unga rjo wonana. Maudu garjo wonana. Kuna ushida unifanyi hata. Hauka eza unyanya tifanya. Eza wanzani tifanya. Eza ujama tifanya. Laisse ton ex tranquille de vivre en paix. Yumkinisha hala wangudi afanye course. Humbalilo nziani. Humrongozanai. Wanzo umpesheo. Wanzo udelire. Zia. Zia. Alaykum salam wa mindami. Ya Latif. Badi suwana umakomoni ngasima mesha. Eba nujana kuja shuona na lava. Leo shahunda mrajina ya mrenga ya mrengeza ugu shuona na lava. Eba nujana huono kakashi tsujiva. Shuhunu mrajina hamrenge gumrengezo gumbamo. Gumono kangujivo. Namsina uzi mpake mrumahe ndeza hini mreje. Kana uhurejeza haukaya vahange harma rahma. Kana uhurejeza haukaya vaha. Butira yango jura ngo sikuna mrati. Njalola wamba utilole. Wamba utilole. Mitika uhansi ya lolo ya mrumewo ya mtowe. Ewa uka uhansi bada hurante mrumisha huendeza ho. Humfungwa tola kanraro. Panda witu manefuma. Uka uhansi ya lolo ya hurejeze. Yawe hali hitima. Yawe ye hali hitima. Suwana umakomoni gasima méchant. Gasi wape wu. Wanaswa hatu wa merite soulagement. Wanaswa hatu wa merite mahaba na nyanzo. Wanaswa hatu wa merite ani consolation. Wanaswa hatu wa merite wafarilwa. Winji na winji wanaswa hatu wa zalar mwetsinu wa dungu. Kabila zinwa jina waroha.
Haukaya motibili ngwa shiao. Oh, mon mari m'a laissé, il est parti, il m'a laissé avec des enfants. Zaba yikoma mwana zala unajuka ukansa doba mkumungu tujuka mkomori méchant, mkomori méchant, mkomori méchant. Parce que motibili ngwa shiao. Mon mari m'a laissé avec des enfants, il est parti. Mon mari m'a laissé avec des enfants, il est parti. Voilà de wanza na déjà sanja fikirambi. Et banende comportement tout soit na makomori. Wajihungu wadunga fikirambi. Wadungu kabila zinro aji. Ngondo waesha harma mahaba ya makalima. Harma mahaba ya makalima. Na balanga joka wa perde, wa rengo, wa change wa religion, wa baibu wa harma dinizindwa jina. Shawongo ono ya ukaya. Premier soulagement c'est le cœur. Si le cœur il est en paix, avec la tranquillité, na mahaba ya nyanzo. Chérie, mon amour, mon bébé, je vois personne que toi. Tu me manques, je t'aime. Vraiment j'ai hâte de te voir. Viens faire un câlin. Ils ont dit zouana shohat walona besoin. On a besoin de makalima mema, na soulagement, na vraiment zotsunga wa wakehama ngwao na 18 ans na 17 ans. Sharijenti kaya side maredenai, side matibambi, side matsosi de wa utsonga wa wajiwe, side da utsonga wa ngode e kamrumshe. Gujibalionai, mrumshe hajiranti, c'est pas pour rien. Nani bwana shohang, yeko senjomnikan. Na myeshi harma galeri na tabu mtabisho hata utsedi hata hujiranti. Haukaye ka hujiranti kutujirengeza kututlem na mlala kututlem babote kutuvam na gauni mwema emruma ho kutujodo habanga we koko do jirengeza hata ya do tukiwa. Do jirengeza hata wa do tukiwa. Chambu na tijirenti. Na mkera dwana shohangu. Kana wana hata fanya tout pour tout. Hata ukanem na parfum ha. Daikinga upani ngopiu. Fanya haini za ufanya. Yekemngu mehende hata nguhutabisho ngurando nai. Utimonese ukango kozo. Utimonese kango tabio. Contraire. Ngufanya ukaya. Je m'emballe. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Alors que quand on ça c'est le moment qu'elle va te faire subir. Nyezungu na nike hatima njima nike musumema. Zahuwa na shohangu wa kinai. Haukaya yenu wakati mrumi ya rambo ukaya ngo kozo hae, ngo lilo hae, ngo simbu hae, ngo sufre hae. Yodi wakati lukore ngamvu lukuhamba mide mzeye. Chez nous, quand écoute, ne touche pas mon téléphone. Toi aussi, ne touche pas mon téléphone. Et comme vous m'avez shinam na kejamba mtoze cher. Shafanya hama kutsuelewa. Et kaha homo huja. Vurede araulale upande. Utikane hajanizo. Ye kahaja. Subuti urohembavi watina umambia. Désolé, botura yo conseil. Oui, parce qu'on a besoin que nos soirs vivent en paix et la tranquillité. Personne n'est parfait, mwanamana suftahir, c'est la vérité. Wana shohango. Nyezimgu namnikeni usubiri funamvu. Nyezimgu ajele ukaya mdojo ukaya toma mrudo wana. Mruna tijirenti hatabiha haliliha sufra sababu mrumme. Mruna fikiroka ya maudu noromeshi haba nungamirewe mrume wengu jondalole mrajina. Maudu noromeshi haba nungamirewe ngamiarumatambwe mrume wengu jondalole mrajina. Na mfanye mba eza exemplere wanasho hatu wenji wa hafa. Ika wanwa maha kwa jala tamem pa kelke juru ndi walula wanwa shi wanwa jiwa wadiwaza. Luka nga uyabu nga ono ulezi nga ono wana. Emrumaho katsu okipe. Emrumaho ngu utabisho. Utimone sokaya ngo sufre. Bumana mshebenu wakati ujo ulila. Emrumaho hao kaya huro hatsozi. Baha hutrompe. Huro hatsozi. Baha homo huja. Huro hatsozi. Bagurongo zonai. Wallah ta wallah. Ngujorenga ya ifanye daima. Paso ngujokaya mbese kuna upajoshida umturuku. Shangu jokantiba la ukaruma tambu na sufransi. Hasiba bundae. Ekango sante ka letsozinga lilawa o. Stahamili ondo mshanani. Letsozile delala wa uyele uso ureje yatsoneka hula watsozi. Haukakebwa nza ukensi ulile devant lui. Wallahi wa masingu jofanya pire que ça.
Et que hanza ukensi gon tabisho, gon déranger, c'est pas normal. Si vous rendez, qu'est-ce que je te fais? Wallahi, ngojo fanya pire que ça. Ngojo fanya pire que ça. Wana shohangu. Mwenyezi Mungu na nike hikma ye couple yinu. Remrumshe, waleiliki, wakitranquili, na mbiele kalboshi, la mwanzanu wangu, la ukaya tuhufanye message, ye kanga we mrumme. Je suis avec toi, Marseille. E kaga we mrumme, subutu wa beturamu, hurongoa, hunivumbua, e kawe mrumme nsahi, ukango jokaya, wallahi, hamtojo hulani, kumsa. Hamtojo utafunya. Haukawede mwana mabanda ikahukubali kami mwanyanyo. Tsurungoza shubina damu. Tsurungoza shubina damu. Tsuhunika konsei. Ratse mrumshewei. Humfungua. Humnika twalaka. Huamba kutsumanza. Huendezaho. Hukaudomua. Hapatsa mrume mrajina. No. Mimi na mrume wana mfungue nrajeya. Mfungue zabari. Hatujo parisa daika ngali mwanzao ngali mwanzizao. Gumtukuzo. Gumwanzo. Yaduamba gumlonsa jahurage. Yabwe hali hitima. Utidi waziku wakati watu wazetwalaka, uti hufaria, uende wambe ukaya, vala hule kujabenza, ula hunu mvinye uharaya. Na la fois passade ujukan so dobe gwanzo umderange. Wambe mrumshaye mtwalaka huya nante mrumahe. Hatu jokambe bwana jatu banu mrojandama. Watukufu désolé. Kati njana inga mtsaoswama, je demande des excuses. Cha vraiment, on est méchant. Wanome wakumo kwa tukid watu watwalaka. Na waransu wanashwa hatu. J'ai besoin de 2 à 3 appels. Attends. « 07 48 45 19 ou 33. 07 48 45 19 33. Mruna pare ya tsange fikira. Rowanaume weyarantse mrumishe panda 4 yatso mtunda yatso mbirilia yatso hafili hanaye bahato wana katsuwa para panda mahamine katsutua twalaka ye makabi kwatsukirwa libere mwana mshewoyi ani kwatsukirwa ile mwana mshewoyi ye makabi hauya ya mumbiza hamdemanduka ganjo hufungua shago jone bulia ndoka daminawe ndo jano la daminawe iyo de condition bi mwana mshewoyi mwana mshewoyi haparo mnji haparan mafundi wanje kwatsukirwa mlibere ede henu ni juskaka wana shwatu wa merite wakiharuma tambu comme bonjour wakarmatambu na souffrance hasibabu makalboshi ya wangwa ume watuna imani watuna tasubra shi hazi hawana dinai. C'est ça. Haya makalboshi wana umena mwani sonataki na mlide video ijabal za kuma nabdo nataki mwende wa ivantara wa ingunjwa manugu soza nga mjio akamrede hona damu wa peo menyo wema. 07 48 45 19 33. Hanim n'a pas à participer, j'ai besoin de 3 appels. 07 48 45 19 33. Garanzo fikira. Garanzo conseil. E mafundi wanu. E dizobando aussi la mwamboka ye kabana harusi kajatu watu alaka. Yabo mwana msheka na ujo ufungula. Yamba mrenda one ye kavi. Hawende ya one mufti. Yatsinze ye ndola. Et la plupart de mafundi wenji walo faransa wanu ikangwara mboka zendo lazino katsuende leshe e mrume wei katimwema hawe mrumshe katsuanze mrume wei yendola eni tsinze kwa tutsa wado toze tolaka shaizo wanza ugwanzo wado profito anasho hatu shabanda turamuye tsikavi turamuye kambiza yabo turamuye tsinjia harma mahadisa madano dahinga mjo ubona haumbonywe ekaka mjazia wa uchamfu bumafundi nusu ya hani wallahi na Mwenyezi Mungu ajodoma fisheni haukanganya mamli hitima ishomanza ugamanzo mdorengo anasho hatu wakati ka wajawa demandokaya emrumangu katunibililia mezi na mezi maha na maha ibidi unifungue gamjo ufungwa shabo gamjo do jabo ne mprotokol ndio ndio ufanya hata mpaka leo zapelika suhuja do mbushila ni heri na baraka Mwenyezi Mungu ya nike subre mwana mshahaka ya ransi wapanda mahamine ikao hasibabu ya ukaya haonofoto la hawazi na video ya hawazi ya mwanamshi ya remrumahe kajairenga ya ipiblie shambia mrumahe kazima
emruma hezim tukia bande mrumshe haono hanjarme telefoni yahe harate mrumshe hendeza watina mnikatola kapanda 4 watukufu Mwenyezi Mungu anike khatima njema na mwisho mwema ho hanzahi rabbal alamin da ridiwaza rirenge dunia ye dunia ribabaisa ridiwaza ukaya hunu rijanga rujulawa ye dunia ribabaisa 07 48 45 19 33 na mklo numero yabo banga bwana shohatu wanzo pare kulthumi wanzo pare kulusakit lakit 07 48 45 19 33 gasna bezo ya appeli nzima 07 48 45 19 33 Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike mwisho mwema Mwenyezi Mungu yanike usubirifu wana shohatu wadojua ya ukaya mruna tijangamize hasibabu mrumme ikao nguhirondo nayo mruna tijangamize hasibabu mrumme ikao katsuhuona na valori wakati ikao huzaya dawa ujiro wa hatu si wanza ukaya waibada tizada minae sikao mazabaka mromara rusha saza ya wana mtumona na valori ya latif Mwenyezi Mungu narunike musumwe marunike taufik ya rengeze zeroho yanike usubiri fana washe nanu wanaume ya warengeze zero. Assalamu alaikum. Narushile mtukufu wamboma ala nuli ngarshema kalima yao na besode apeli rijowi erairenga ikao kahutimizi ya rijowi uzio mpango mtukufu Ibrahim Hussein Oxer Mashallah Ibrahim Hussein Oxer ngarushile mon frère ngar shukuri yao handani za juhudi zao maraba meji shanga mjaharu maye sujet directement kirukaya ye mafundi watu ikao wariso mo edini ikao kwa sina wa uvenzelea kabatina ya ukaya ngwanzo profite wareleza ya ukaya haina mrumeka walola mrumishe kasumnikeze haki zahe bahishilia ya ukaya ama panda ya mahamine au mitano au mirandaho yabo kabati ndola yabo ani yabo etwala kesa hisa yabo parce que kasumbirelia ni umnikeze haki zahe ni umigowana tuze ya undi ukaya ishilia ze muyalo yozoti pia yabo amafundika wo wanzo wa halalisha ya ukaya aboti deheliyo wala dole mafundika wo nesiwa mafundi watu abakaba rushetwani haba ukaya ujokohuza ani ujokohuza husuda ya wangu ikawo wajoka hanza wajewa wangamie yabo tikaza nene sikai mafundi watu ikawo wasomo ndo ala shetwani kawo ujoka hanza ya wahulize yebe hiyo yabo wata watazilanzia na yabo eto alakaisa hii hisa yabo mimi tuko tujokonse ye mwana mshohatu ya ukaya yabo kayiri yende hamwakawi kawo ujue dini yende ya abie yende to alaka yabo lazima eke kabu iwo ujue hakikatan ye dini heli ya kati yabo eto alakaisa hii hisa yabo basi na hata mba problemu toka yonti yatijitabishe rohahe dabo ikahende haparisa mrunu neshika jo paranemero yuhokomori hauda hunu we mafundugo yabo shade mafundika wo wasomwe dini ikawo Mwenyezi Mungu ya yamba ni mtume watu shade mafundi wale wika wa halalishao hizo ikawo wa halalishao zile ikawo waambiwa watizifanye yodoka hano ya kanzani nje hamaye ye suje inu ya ukaya abo mimi mbabititi iko mafundi watu walisoma abo eto alakaisa hisa yabo inshallah Yodo na kanzani je mwana ma turamna rashukura za juhudi zao Mwenyezi Mungu ajalie mwana mshohatu ya msitiri Mwenyezi Mungu ambe imani na subra bangabo mafundika wallahi wapoma na tena wapoma kasujwa banu inde alama ya mwiso kwa mtume hazamba ya ukaya ze alama za mwiso yabonga mjodo na mafundi ngamjodo na waandika woti wangu wambila kwa mesilamu no mesilamu hambidi pia wajobe nuha yabo katusha nganeze rongo zifanishe hao hunu na nakomori abo Mwenyezi Mungu sitiru binani na akhira inshallah mafredi jazakallahu fikum watukufu garodina uzia naomba Mwenyezi Mungu yanike wanashatu subra na haina mwanamme yalona fikira hamandiyo yatabishe mrumshi hau yaranti mrumshi yendaza he yatumnika tolaka
na watoze tolaka za wandu hawe mafundi warengeze dhamana da winju gauna ya ukaya tulamu ngunjwa makuplu karjajo njia harma hadisi ya mandazinu ekaba zetambu zijiruwa na shohatu ni mafundi gamziregleo gamhunda solution shona washe wenji gwa harma tambu ngwa sufreo na nyinyi kamtushida mahunda solution ze solution mzihundao dokaya izomanzao mbi kamtina hata mba hikma na mbaro ya onisa ukaya sepa normal we mwanam shohangu otwe marabia ekagonra bishio ganjo bloki. Je vais pas de marabia dans mon direct. Watukufu désolé. Nyezi munanike khatima njema na musomema. Yamnike nusubilifu. Mdo stahamili. Mdo jwa ya ukaya. Ntije sinike mdume wa imvu. Sinike mdume wa idaraja. Ya jujadu ngonda nai. Sha izo ya kabidi nifanye. Ibidi mdo jwa ukaya. Zinu kazirendwa. Ntsirenge mrumme timbadili ne maisha huwana hangu. Ntsirenge mrumme timbadili ne umuri wa hangu. Haukanga wanawashe wenji walona ngoma na tambu na sufransi hasibabumbi wa unisonu wa nroma hao kwa tona ya ukaya wengu johura tsendezae nekanga wena ngoma nese mrumme yo urenga mvuha lo utsimbiambi sheka huono ufanya makutumona wallahi nda tomba kwa bese mrumshangu gena mrumla jina bese mrumshangu guntrompe wallahi ça se pourrait ngujo nda ta changer atampaka dayabo boom longue vie à vous mes sœurs Mwenyezi Mungu yanike wanaume wakomole hikma na mvuu na subra wadole wa ya ukaya wanasho hatu emana wando hata wari turuku warenge wajeni deheli wa traité c'est pas normal atampaka dabo boom longue vie à vous inshallah.